Ago medowe zɔnɔ nɔvi vevi to ɖo la kple nukpɔla enye ame si nukɔ sem nele la nukɔ nye efo kɔdzo egba megava gbɔwò be míalé ŋku ɖe eve adaganawo aɖewo nu. Míasrɔ̃ nyagbe aɖewo míatsɔ nɔ dze dem míaƒe dzeɖoɖo kple míaƒe evegbea eye esia nye nusɔsrɔ̃ enelia. I welcome you my cherished YouTube family. This is Airway vocabulary building and this is part 4. Today we are going to learn new words, so please stay tuned, subscribe to my channel and also like and comment under what do you think about this video. Also, I want to know where you are watching me from. Thank you. Nyagbegbãtɔ si nu míalé ŋku ɖo le egba ƒe nukeke dzia eyae nye no gblɔ be ame aɖe dze ha. Nyagbe sia gɔme ɖe no be amea edze ha ema gɔme nye be amea egblẽ eye mía ate ŋu agblɔ be enua alo amea gblẽ, ame bubu megale mo ne amea o. Ame bubu megale mo ne amea o. Ema fia be amea gblẽ. Le kpɔɖeŋu me míate ŋu agblɔ be viwo nyɔnuvi sia le ha dzem eya ta nɔ nu ƒom nɛ be wòaɖɔ eƒe agbenɔnɔ ɖo. Viwo nyɔnuvi sia ele ha dzem eya ta nɔ nu ƒom nɛ be wòaɖɔ eƒe agbenɔnɔ ɖo. Hema fia be viwo nyɔnuvia ele gbegblẽ nya hem alo egbegblẽm eya ta ele be naƒo nu nɛ be wòaɖɔ eƒe agbenɔnɔ ɖo. Enya evelia si nu míalé ŋku ɖo le egba ƒe nukeke dzia eyae nye dzekpolo. No gblɔ be ame aɖe dze kpolo alo nane dze kpolo, enyagbe sia gɔme ɖe. Nyagbe sia gɔme koe nye meganyo o, enua meganyo o. No be enua dze kpolo efia be enua gblẽ, enua meganyo o alo enua le sesẽm. Le kpɔɖeŋu me míate ŋu agblɔ be nyɔnuvi sia dze kpolo, egɔmee nye nyɔnuvi sia egblẽ. Nyɔnuvi sia ƒe nya le sesẽm, megale ame bum o. Yo, enyagbe etɔ̃lia si nu míalé ŋku ɖoa eyae nye no gblɔ be ame aɖe dze kpolo wu ʋlẽ, enyagbe sia gɔme ɖe. Gba míalé ŋku ɖe nu si nenye ʋlẽnu. Ʋlẽ nye mankani aɖe ƒomevi si womete ŋu ɖana wòbina o. Le ale si wòdze kpoloe ta ame geɖewo donɛ ɖe aƒeme abe seƒoƒotsi ene eya ta ne wogblɔ be ame aɖe dze kpolo wu ʋlẽ la egɔmee nye amea egblẽ ale gbegbe be ɖɔɖɔɖo megale eŋuti o. Eye nyagbe enelia si nu míalé ŋku ɖo la eyae nye dzekelike. Dzekelike. No gblɔ be ame aɖe dze kelike alo le kpɔɖeŋu me megblɔ be ekpɔ nake kpo sia ɖe medze kelike hafi te ŋu ɖoe la, enyagbe sia egɔme ɖe. No be ame aɖe dze kelike la egɔmee nye kpe ƒuʋu alo kpe fu kakaka alo senunutɔ. Ta ne megblɔ be nake kpo sia ɖe medze kelike hafi te ŋu ɖoe ɖe nye ta la, ema fia be ɖe mekpe fu nutɔ alo ɖe medze agbagba ƒu hafi te ŋu ɖoe ɖe nye ta. Medo taflatse ɖe yɔyɔ ma ta. Eye nyagbe mamlɛtɔ si nu míalé ŋku ɖo le egba ƒe nukekea dzia eyae nye dzegadzi. Dzegadzi. No be ame aɖe ƒe nuwɔna megale gadzi dzem o ɖe, nyagbe sia egɔme ɖe. No be dzegadzia gɔmeɖeɖe kpui ne le ema, dzegadzi gɔmee nye be wɔ nu si amewo kpɔ dzidzɔ le nu si nèwɔ la amewo kpɔ dzidzɔ le enua nu. Ema fia be enua dze gadzi alo nu si ana amewo akafuo. Yo, mede akpe na o. Esiae nye nyagbe atɔ̃ siawo míesrɔ̃ le egba ƒe akpadzi eye le ʋe bubu ɣi la maga ahe bubuwo kɔ vɛ na wo. Mina míado ʋegbe. Mina míado ʋegbe elabe hegbee hedona. Hebunɔ aɖeke medoa hebunɔ ƒe gbe o. Togbɔ be míezɔ mɔ míele gbe dzi gake nɔvi ʋevi mina míado ʋegbe eye nenemake mina míado míaƒe dekɔnuwo ɖe nugɔ. Akpe. Meɖe kuku nakpe ɖe míaƒe YouTube channel la ŋu nama video sia kple ame geɖewo. Eyi zã ɖe.